Pathian minin kol na awangin hei ama thu te tlanga pui thei turin soi thei turin kan natlo takte zo alani hi lomam katia kalom khop mai tun truma hian kan thupui tur chu tual chung ko hran poimo na ti ani don ani Seventh Day Adventist ko hran hian in op nazim zok le zau zok a oma chu local church atanga general conference khovel pum huak thlengin a omani general conference hi khovel pum huapania chumi noya chuanin a peng pokan ti thayanga division a oma division hi khovel pum puya somle pathum kan nei tin division noya hianin union kan nei le thua boka union pe hi chu tam ta ko oma local conference te local section te khai khom tu ani union hi ti chuan local conference le local section noya hianin local church kan ti tual chung ko hran hi a oma voina kan lu khung ber tur le kan soi ber tur chu he tual chung ko hran local church asap tongin local church kan ti hi ani don ani a kan soitel du chu region le circle ti te po hi thua chop deuh hlekin kan neya division noya le union noya hianin region te atulangin a oma an ho tu te po hi mingdang deuh hlek vuania hei GC te division te union te local conference ami te hi chu president secretary treasurer tin officer roi tu lok te ko ania amaro chu region a chuanin regional director an ho tu chu director ti ania tin circle a po hianin circle leader ti ania roi tu kha heng hi administrator tak tak anilawa in op na afel deuh theina tura phua chop ang reng poimo ve tho chu ani ti hi kan soi masadu ani ole local church poimo na hi soi tur tam ta ko ma thildang ka soi main mizo tronga church manual kan nei alelin nung berami hi an chir kadua phek somni panga somni paruk somni pariadami hi kan chir te ang Christian engto berko hran ti thupuya manga arong bol na tel ko hran ruaina na thok tur ko te chu ko hran en kol tur le pathian ko hran chom tu tur anni zentel te ta na tir ko pola chunga thil lo thlengangin then kha chuan ko hran zong song en kol na an thokang an noya hian LNG huai ti thuziak te hian Christian ko hran na in sui khom ami te amangai zia ti lang chiang le rinna ka unaw te hna chuan Krista ko hran hi chaklovin fam kim lo le ma se leya angai sak ber chu hei chau hi ani ti kapuange ane na lo kala chandama om turin khovel hi asoma sima in chira anen lo kala piang tranpui turin vantir ko te chu thu apea atharau thiang lim mangin ama nge chu a ko hrana hian aron cheng thin Christian a ko hran nena hun rem chang aman tok apea atlan sa le alei to te nen atranga choi moina amulet ve theina turin Christian ko hran hi Krista fel na thuam ania aro da khom na ani Krista mole athil engto berania wangin ko hran hi achen na zong sunga hian chunglam nung changle chet fel zia chu lantir zel tura beise ni ti ain ziak kani poimo khop
mai heng te hi ole Pathian thu thiang lim kan chiar zui anga mun niami chiar kadua korin thon khat bung som le patni sang li le changa som pani ni sari ni riat egi kan chiareng e Pathian thu thiang lim mi lo ngai tlang u tin thilpek chi rang ranga oma chung chu tharau pakhat ami ani rongbol na chi rang rang po oma lalpa pakhat ta nani taksa hi pakhat ania peng tam takaneya taksa peng zong chu tam hle ma se taksa pakhat aniang hian Krista po chu tiang chu ani somni pasari le ni riat na nang ni ho hi Krista taksa chu inia a peng te ni theu bokani Pathianin a ko hrana heng mi te hi ada a pakhat na tir ko te panina zol nei te pathum na zirtir tu te adota thilmak ti thei te adot lia ti dam thilpek nei te mi tran pui pe te rorel thiam te trong hri lo chi rang nei te atia ten kan chiar le du chu Mathai bung som ni le pangana Mathai bung som ni panga chang som thum pali atanga somli thleng hianin kan chiar lenge chumi huna chuan lalber chuan ading lama mi te hne na kapa vo big te u lokalula khovel siam tireta in ta na rambo sai chu changra u karila tramin nangnin ei tur mi pe a katui halin in tur mi pe a mi khol kanin mi thlenga saruaka ka omin puan mi sin tira kadam lovin mi kana tanina katanin mitlo a alatiang ti chuan mi fel te chuan lalpa engti ka nge real drama kan mu chia chau kan pek che tui halin i oma kan pek che tui kan pek che engti ka nge mi khwala kan mu chia kan thlen che saruaka i oma pon kan sin tir che engti ka nge dam lovin emo tanina emo kan mu chia kan tlo che tin an la changang lalber chuan thudik ka hril che u heng ka u naute berte zinga pakhat chunga in ti chu ka chunga ti ini ti in a changang lalpan athu kan tan mal so se ole local church kantia chu asap trong in ania tual chung ko hran ti in mi zo trong chon kan lama atu langin hi chu kan man pol do na tun truma he tual chung ko hran kan han ti hianin emi organized church nem nge to ko hran le company le member tla fal isolated member te hi a huam do na ni ti kha kan soi masadu a hey organized church kan ti ko hran nem nge to hi mania ro in rel thei a member te chunga po thuni na pum lum nei ania adang lam khop maya adang te ro chu company kan ti te isolated member kan ti te hei hi ko hran puitling an la ni velo wangin an member te chunga thuna ina an nei tak tak lova thil dang hei in khom meeting te le service rang te tholom chung chang te natlang te chu an mani nan ti vekan rowen in rel veni amaro chu member te chungai ro chuanin thunei na an nei tak tak lova chu conference noya an ni company le isolated member te hi chu apoi molai ber kan soi zui tur atta ka chu he ko hran local church ania tin ko hran han pi po hitle min han soi fi lekila ze zau zok le zim zok deu ania khovel pum huap soina le mun pakhat emo mun zim deu soina emo a omani Mathai bung som paruk chang som pariat chuanin nang peterai ni ti karhil bok ache he lungpui chunga hian ka ko hran ho karem chawanga mithi ka kul kong khar te chuan chu an ngam lowang ti omani helaya soi hi
lung pui chunga hian ka ko ran ho karem chawang ti an so hi amal soina ni lovin khovel pum huapa ko ran asoina ni mundanga chuanin rombung kha chang ruk le chang sari te chuanin rom ko ran ti te a oma tin korin thon khat bung kha chang nia chuanin korin ko ran ti te om tin korin thon khat bung som paruk chang khata chuanin galati ram ko ran ti te oma chung chu azim zok soina ani tun truma kan soi tur taka kan lu chil tur hi chu ko ran mal hei 7 day tlang ko ran ti te zemabo ko ran ti te central church kan ti yang chi te hi ani don ani ole member omna chung chang hi han soi fi pot maila khovela hianin kani nomna lian te deu te kan soi to a GC church ti te division church ti te union church ti te conference church ti te regional church ti te circle church ti te in kan soi ngai lova a local church akha local church a oma headquarter kianga po local church oma headquarter ho tu te po ta khanin anin ziak lut mayani hei mizo conference roi tu te kan naya officer te le department director le thok du rang kan nei ni chung te po chu anom na nai ber ko rana khanin anin ziak lut mayani evangelist tu ine mo pastor tu ine mo worker tu ine emo kan na thok tu te zingami a om na ko ran a tel na ko ran kha an du lo zong ko ran du lo zong lian tham lo ko isela kha ko ran ro rel khol le business meeting in action alaka alo phur palemo alo remove ada chuak pal emo ani chuan na thok tu poimo tak po ni sela anakha athok chun zom thailo achol phot angai ni chu chuanin local church thu nei na sanzia asoi ome ole kan soi chun zom zelanga kan thu pui kha local church poimo na tiani kha erong bolin kan chuak thin kan conference officer te department director te pastor le evangelist te chubaka le member te poin kan jin chuaka khoi ma kan vakala kan kual thin ani khoyange kan vakal local church bok ani department promotion turin department director te an chuaka an va chuna tam ber chu local church ani achang chuanin rang local church ami member rang te an ko khom thina kha po kha ko ran mal vatiloma sela ko ran malami kal khom tho ani tin biakin mun leite biakin sakte khami ti tur khan ho tu te an chuak thin an va chuana kha local church bok ani adol le chuanin sum lo lu na ni local church i khovel hi khovela kanom chung hianin sum hi apoimo lo thei lova sum tel lo chuanin rongbol har khop maya mason po ahara biagin sakte ngaya na thok tu lo tu te angaya jin vei va na te ngaya heng zong lo lu na pa sa ber chu local church ni mani loina ko khan membership kan nei na zel hian soma pakhale tholom te hi dalu tur kan ni ti hi tun truma hianin han tarlan kadu bok ani hei sum khoi chet vel dana te po hianin mimalin tual chung ko rana an pe phot ani ko ran treasurer chu an lo dong maya phot maya tual chung ko rana man tur chi chu tual chung ko ranin rela mangta conference ne na thon tur zong chu conference treasurer ne na awa in aluta chu a omda nani helai hianin kan zetel du chu member kalbo chungchang hiani tuna member pakhat chu foray nai mo khoilai mun fian real takai mo kal dai the ni
sumi chu engti om turunge kan church manual hian chiang min rila member chu a om na atangin ramdanga akal bova address chu elder ne na mo clerk ne na ma akhil turani tiani akhil du lawa zon chua ngai na a om lo chuan kum ni nuwa a member ni na chu vot la a hli mai turani ti kha church manual ina min ko amole min ril danani ati tur chu quarter khata voi khatal in report turania som pakhat le tholom te kha athon thin turani hei hi church manual phek somret pasaria inziak ani ole ta hianin thila chian le zulna tura kan soitel du chu na thok tu te soma pakhat worker style le special tight oma hei hi chu direct in conference room boma te alut ve thin ani adang zong sungero chu local church kaltlang vek ani ole poimona dang han soi le kan du chu rongbol na report yani rongbol na report chu he ta local church atangin conference aluta union division general conference tiang khan engkim mayakha alutani maro chu zirna in le dam doi tele engem dam doi in tele peng rangero chu direct in local church kaltlang lovin atam berero hi chu local church changa report kal zel kha division ate general conference ate union ate anlo la khom thin ani in apoi mona dangkan soile du chu ko ran tlo chung changa hiani ko ran ngel nge deu te lien deu te pe hi chu an trang ka ema sumle tha te in ko ran te nau deu te le fara deu te hi an tran pui thin ani dam lo tran pui chung chang te hi han soitel kadua Mizorama local church kan nei len berchu 7 day tlang ko ran hi ania an mani dual chunga an member te hi damdoi in an lut te hi chu tran puina in an zui thin ani trong trai na nen chu mai ni lo khochak khotlang chimle mara tangin aizola inen tir turin an lo kala chung te chu harsa zual avai chuan ti sen ani lawanga harsa zual tam tak hi kum khat chung hian hei 7 day tlang ko ran po hianin mi malkha atran pui thin ani ole apoi mona dang kan tar na le du chu hei hiani ko ran member pun na thlen tu ni local church hi ange that chuan member pun na lok pol tak ani tamai ni tu na hianin member thar an lo luta ti chuan an puitlin thlengin ko thana khan an ben ngita eta chuan entir na te po han tarlan ka duni ko ran member hi ko ran chu san le bang ki le an tamin apun thei mi lo ole entir nan crusade lian tham deu alo om ta mun pakhata entir nan ta chuan in mi somnga lain baptisma changin ko ran an ron zom ta ani ma sen nged lo khop mai re lo ten nuwa somli le panga khan chole tamai panga chawan bang ta pun na dik tak chu panga chawani ole local church in rongan bol via ti chuan in ati thei thei an tia mi som pani lain baptisma an changa huna local dewa chung ho zinga mi chu pani chawin ko ranan chua sana an ki le ni ta chuan apun na chu som tinani he ta som nga baptisma chang somli pangalai kile kha apun na panga ani som pani in baptisman chang ma se soman rinom zui chu wangin ko rana om zui kha chu som lai ania ani na taka chuan ko ran ti pung tak tak tu chu som pani an baptist atang khan ani som nga ni lovin chu wang chuan
Mizo conference noya mi chik takin han enila kohran apun na hi baptisma chan awang chuan apung tho na in local church nget tha a om na akha apun tak tak tir tu chu anima ma ta zokin alang ole Mizo conference hi khovel ram dang le India ram mun rang mi ti ai dang lam na kan nei pakhat chu hi ni local church hi tu ten nge enkol local church enkol tu te hi elder te an nitlat mai ni hei hi kan dang lam na ania a tha po an ti ni pastor system in kalta ilang chuan local church of tur hian worker ngayanga chengtam takse nangayang worker tam taklak belangayang kohran lian zual tur te pe chuanin mi ti da nangin ti taila panni te lo da taila an hau tak tur je mai chu elder ten khang church pastor ai kha anwa engkima hei hi le member te in manna atana that em ba ka sum save na ani boka athani ole local church le conference han soitel kan du boka local church hi athune na kan soitoa amaro chu hi riat tel turani conference atanga thu chua ti puitling tu tur chu local church te hi ania how to thu ti puitling tur hi lo ti ro he tiang hi kan ma mon ti reng ka an ti thei chin to ka thain an ti ngar turani chu ti ni lovin ko ran thu oi lo te lo om ta sela ko ran hian conference chu oi lo fo mai sela ko ran triat thei tu chu conference committee hi ani ti hi kan ria reng apoi moni local church le church manual lemte kan soidua local church nem nge to te chuan an manin roin an in rel theya an member te chunga po thu nei na top an nei ni kan ti to kha ma se ko ran kal phung nget le church manualin asoi kha local church in adu duin aching porin oilovin ati thailo he church manual atarlan G0 rel in khom puina thutluk na asiam to kal tur zong in tual chung ko ran chuan member ni na te fung ran siam emo inen kol na emo dan ran siam emo manemo ang chi hi ati turani lo church manual phek som ni na chuang ani a ranin inen kol na dan alo duang chuk thiang lo reng ole atop lamatan ko ran hian na peng rang anei tru maya ko ran ai hian thu cha puang thiam le puang tai ma bi ge hi mitam takanom lo mitlem te ni thu soi thiam le soi tam te hi an thleng thu ya an lang sara tu poimo e mani soi zel sela puang zel ro se ti hi kan tar lang duani tin rural khol te hi local church te an watrang ka a member tamjok chu thu soi thiam lo le puang thiam lo hetiang lama dai zai lo te an ni thin ma selangin rural khol thatak mai awma chu tinga mi trang kai te chu an trang kai na kha anep chuang mialo thaim mani then khat te chu member in tlo te hian an trang kai maya mi chak lo jok te kalpeng mai tur te lo pot ding tu le lo ti lim tu te hi an ni thin ani then khat le chu rural khola po tel lem chuang lo ma sela kun na thoa chuan in trang kai mai engemo natlan ni khu te le ko ran tloa tho tur biagin sakte om chuan trang kai tak hi an tam mai ni chung te chu an poi mo na ne mi lawani tin ko ran mi thil phal te hi ko ran mi thil phal te wang hian ko ran hi moi ani ti hi kan soitel bu du boka chung lo po chu tar chak lo tak te mi chak lo tak to te trong trai na nun nei biagina ten kala ti chuanin jing tinin an trong trai a heng mi te hi an poi mo na hi anep chuang reng lo then khat te chu kum tam to thil dang
activity dang ti thei mi to lo ten ni ma sen trăng kai tho biagina an thei to tin an lo kala an mel mu turan omani heng te hi mi lu ani rongbol na hi alang sar lo biru lo a omani thu soi thiam le soi tam te hi an trăng kai kan ti to ka adar zau an thlen chin a thui an lu em ani thu soi ngai lo chian ni that ni tho hlok khotlang a tho hlok ko ran ti pui sui tu ti ming moi tu tam tak anom bokani ole kan tlin ang le kan thei to pa kan che hian kan zawai yan ko ran tan kan lu vet ani atob lama tan chuan hei hi kan sei du local church mi kho sa thei te hi pastor ni vet turin hei lalpan min ko lo evangelist ni vet turin ko kan ni reng lo wa kara intulut vet tur po kan ni hek lo na thok tu te lo tu te ani nen kol na tur te hi local church member te thok kho moni workers tait kan ti hi chutlem te chau ni wangin le member hausa khosa thei rinom in phalte asin lu an lu ne tholom le soma pakhat ti tamtu te hi le member khosa thei rinom le in phalte hi anitlat ani local sa sanghet lien boxi kan nei bilzel hi thil poimo tak ani oleni china ama salama pathian thu kan chiar tak akha han chiar non le ka duwa ati top na turin korin thon khat ami kha korin thon khat bung som le patni chang li le chang thil pek si rang a oma chung chu tharau pakhat ami rongbol na rang po a oma tharau pakhat tan ani chang som pania taksa hi pakhat ania peng tam tak anei taksa peng zong chu tam le ma se taksa pakhat aniang hian Krista po chu tiang chu ani tin ni sari le ni riat kan chiar le anga ti hian ti ta ni nang ni ho hi Krista taksa chu in nia a peng te in ni theu bok pathian in ko hran na heng mi te hi da pakhat na tir ko te pani na zol nei te pathum na zirtir tu te adota thilmak ti thei te adodlia ti dam theina thil pek te mi tran pui theina te ro rel thiam na te tong threlo chi rang nei te chuwangin ko hrana hian kan theinai nang lo ma sela thei top chua kan tran threu hian ko hrana lo pui lo moya pathian rampo alo zau thina kan zawai hian kan poimoni pathian thumal som ro se amen